ka arpun riu terik unailur ar hajar ar poar ka All India Trinamool Congress kala play kanong art football tournament ka bahanong krem constituency. Bad ya kani ka tournament en penkut haka riu terik urisau ar hajar ar poar. Hagani kanong art football tournament kila don kumbalai poar tili kitim kibawan banya shim bynta banya lekai kibadai na kanong krem constituency. Hagani kasngi ka All India Trinamool Congress kalasam ayaki jersey shaki players jang ki lai po arteli kitim ki banagani ka constituency. La play kanang out football tournament dai ba Joannnes JTL lamare ibalong ukong san hagani kasngi. Bat kajingi lekai hagani kasngi kalong ka bitanat bha wat hapdeng kajing penthut uslam. Bat hakabak hadu ka Braden Football Club kalapan liam no ikakanton uman KYSSCO Dashiko Lanon. Dengan tombol lagu dan